تخيل دوام مناورة أكم يعني تسليم الرهف دندو يخنتين كم هاتو خان جارسي خفا سنيتو راديو مالي هذا الماني راديو مالي تسليم الرانديم تبغى أنا ما جالس أقول أنا ما جالس أدري لا نتلالي جلالتي وانا ميتي أرقى برقفتا أصون إدو نتيتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوتوتا فردفتوتا ماتي channel خينيا سلامتان دي تنوني رابور كيتا اسم برا هاجيسون اسننجا أرانتنا مالين دفتونا جتني أرانتنا ورا باسا توكو دفه يادو في جارتي يادو والباني وان انتاني عصاوا جراني دبي تنا متانا ياتي أنا في تسليمي ديثمو لي قولي وان دفت أني إسانا مانتنا والباني سيفين أيامي ماري دبي تناتي تو متا وشر قولي أرانتنا أسر الناس باسي والله أجائب ربي خنا انتلتي مسكيناتي يوفر ديسي وريادون انتلتي أتي هذا أتي أبا إلمان سديتي إسين دبرا ما لفي أكرتي اتجار تنسنجا هاتي من خيتي والله يرو سنتي أكيسين تاتن بيني تكا متا خنا شيرتي الله أعلم يعني لقمانا كان جوتين جرتو وهو تاتي waan ilmaan isiif biraa fagaattee ilmaan isii yaaddeeti waan dila kana haasa'u jirti malee isii if quba qabdu waan dila kana haasa'u ittiin jirtu if quban qabdu hin jira malee akkamitti abbaa ilmaan sadii masaanuu yaani dhalaan ifirratti masaanuu jaalattu numaa hin jirtu yaani dhalaan ijaarsa fi gubbatti heerumsiisuuf heetu numaa hin jirtu abadan yaani ani hin agarree rabbileen agarsiisin yaani hedduu takka nama qaanyisa maali intalli haareya maali walii galanii akkana jijjiiramoo maali ana obboleessi kiyya yaaddu yaani illaa ammaan tanatti wal kabajna dhiifamallee ol baanee sooshaal miidiyaa irratti waliin gaafanne niin dhaqa inshaallah niin dhaqa jeetiin itti yaadu jira bas maali waan hin taane ol bahee tasliim fuudhuuf hin deemaa naamnee shin jee jaartii hundara bilbilee jaartiin si hayyamee dhiiraaf afur faqqadee maarree jetteeti haasoyte wallahi akka isaan jijjiiran kun naaf hin galleen yaani haasoyni kuni tasliimis gana maallaqa hin geessineefi inshaallah nin geessaaf isii ammaan tana guyyaan nu dabaree inshaallah nin geessaafi bahariitutu waaqishoo mashguula ta'ee mana isaa kanatti isa malee osoo inni hin jirre dhaquun hin ta'u inshaallah tasliimis warroottan maallaqa tasliim deebisatan nin deebisaaf bas amma illaa ammaan tanatti amanutti hin jiru intalti tun an ammoo osoo isiin na jibbite hin jenne yaani sin jaaladhudha hin jette an ammoo illaa ammaan tanatti waaqishollee numaan jaaladha waaqishollee tan akkanaatiin isin jaa bas ammoo jaartiin yaaddootiif yaaddoon kun waan isaan haasawaa jira wallahi hedduu takka mataa kana dhukkubse wallahi siif hayyameetiin jira siif maarree waliitiin jira allahu alam yaani an akka laalee agarutti mataadhaa fayyaa hin qabneen san keessaa utaalu jirtiin sa jaartiin yaaddootu waan isin taate an hin beeku wallahi an yaani yaanni kun mataa na dhukkubse yaani maal jechuudha wallahi intaluma takka tan dheengadda inni rakkoo fure rakkoon fure jee akka oromummaatti ol bahee gisee haasa'u ol bahee haasa'ee rakkoon isii fure minaamnee isin jee gisee haasa'ee nama gaariif godhee ammaan tana if hammeessuun yaadduu kiyya wallahi waan sirraa tolaatii miti tasliimis sirraan deemtu atis tasliim irraan deemtu tan akka teetii ilaaladhuun sin jaa tan ilmaan biyyarraa qabdu faa tan jaarsi kee salaala dhun sinja osoo yaani si arramsuu hin taane osoo lola hin taane an asumaanin yaani akka saahiba kiyyaatti si gorsa yaani jaartiin tee jechuun kiyya jaartiin tee si sobu jirti malee dhugaa miti yaani hangam takka sammuu qabdaa jetteeti si madaalu jirti malee dhalaan akkanatti ol kaatee siin fuusisaa maarreetu nun jirtu abadan atummaan yaani fi eeggadhu yaani biraankiis godhu jirti takka allahu alam yaani hinaaffaan dhalaa kan goone hin qabdu yaaddoo kiyya
jaartinti akka malee isin godhin yani kamal hinaaffaa dhalaa tana hin beektu. ammas gaa isinis hangam takkaati isii jaalattaa yani illaa ammaan tanatti isii tana ni jaalattamuu hin jaalattu san silaalu jirti malee akkanumatti wal kaatee fuudhii si hayyamee maarreen isin jettu san takka mataadhaatu dhukkuba takka keessaa utaalte takka ammoo hanga isin hangati isii jaalattu silaaluufi. Ana ammoo akka laalee garuutti lameenuma kana takka hanga isin si jaalattu silaaluufi yookiin خيساو تالتيدا خنتي وامل الفيديتي أكيد ترى في البلتاني أكمل تاتين جا أكاسي ماله يعني تنفتي أول بعدين تما خلاص هيرمي فودي كبدي أول كبي يتنو من جرتو تنافون كا وانسين تاتيس كا أكرمتي إفمر ناس أو ولا ينجو جرمال وامبراتي نتي irrattiin bilbilee akkasiin taatee maal taatee maaliif kanetti gaafadha. Daawwattoota hordoftoota kiyya ammaan tana irra bilbiluu deema. Irratti bilbileetiin yoo isin dhugumaan fayyaa qaba. Dhugumaan yaani yeroo akkas jettu san fayyaa ni qabdi moo hin qabdu? Dhuydee akkas jetti moo Allahu a'lam wallaahi hin beekani. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ساداتي إنك علي. معكم. إنك والله الحمد لله فيك قدامي نجرتا. أنتي والله الحمد لله كنت أنا قبل قدامي. إنك والله الحمد لله يصير كوباتك كان دقيبر. إيه ترى بكبر. والله خمالي تيم بيخا يرو يصير كوباتك كدقيتين كأنيس كتنومان كدقاتا دم كخانين الدبر. من بكبر في بيان كايدا ركوبتي إنجا مال منام ناقرتي. لا منام أنا سنقرر بس كحاسة وما الباتني وفجرتن كنا يتو خاخن كنا مسلو كبو نقول كست كان يادو نقولي. ما لا بس لينقد الفيديو تكلاليتين يادو براس ويعني إلا ما تنتي ولتي هنا رارمني خا يسبر دك وديفا مرينجا فني خا من يسارك نت الفاتحة بس جذا ما أنتنا الرب يسرب بالبليه يعني والرب البلتاني تسليم فودي سنجت تنتون يعني فيومك أبدأتي يعني وما تاتي متاوي واسته. لا سعادتني لقمان فيانك أبدا أنك خنما يعني خسروا كبون صوجرا مال لوديتي كانت التعطيلات. يا سعادتني كانت جرجرين يسلك كبيس أخي ما سينجيساتي وان فيت بكفيت يعني سينجيسا اندليزون أما أنتنا وركو غير سابو ديم تيجي كانت خايادون أبا المانسدي إسا إنها سندو براتي إن أبا المانسدي تي وأول رنديماني. أتي أمو يو خان سلوك بتاعته يو أمو وعمل دوده يعني كمرتي وارد فرا واده برته آخر من سيجي إسا يخنتين دواسيتين إنقلا. أمالين تي مراتما قبو مالين بليسي يعني وانت كاو نقول بس كاتي ساوني يخون. يا سعادتني أيه سعادتني أنا دقي في النجرة رما من يساق الزيرة. أنا خراب نجرافي. يا يا سعادتني أنا دقي ما أنت كان سنجيتي يا دون كونغو وادا يعني نفول أنت لتنا. يعني ما تجي كانت خراب أنتف خلاص كغيان دعاء يتم دعوة مفروض ما تخاتي كهالات بران كيفا يخنتين إسالالو فا يعني خاو كنا
yookiin tirati si dhukkuba fa'aa tanumaa fi malee akkam jechuu ta'e digaa akkam jechuu ta'e digaa saadaa ta'e. Mana jirtu bareediti mana fatiyaa jirti isiini. La saadaa teenya na dhagayan guyyaa sanis haa gargaartu jeetiin mana geesse malee fuudhiif mana hin geessine. Ayya. ilmaan kopha gurguddisu jiraame sanumaa fi hinkaa kheyriyaati itti geesse malee waan biraatiif itti hin geessine saadaa teenya ammatti yaani waan jette kana ifirra deebiiti akkanatti jarjartee jarjariin akkanatti innis abbaa ilmaaniiti isa tasliim irraan deemtu nama harmallaatan jaarsii irraa du'e fa'aa yookiin kan jaarsii keefaa saniitu irraa deema malee haadha ilmaanii irraa deema malee tasliim irraan deemtu dhugaa rabbii. Akkanatti haa maali yaaddoon laalaa tasliim ijoolleedha gana yaani kana matiqqaadha haa akkanatti wanni hin jiin. Akkaan siin jeeti ilaal yaaddoon ammaan tana hiriyaa yaani hiriyaa tasliimii miti. Tanaafuu nama hiriyaa isaa barbaadatu yaani an osoo anaa fi tasliimii ammaan tana obboleeyanii bas an waaqisuu illaa ammaan tanatti numaan jaaladha irraa illee hin kutamne. Tanaaf atummaan irra bilbiltee haa yaaddoo kiyyaa ansiin biraankii godhu jira jettee yoo itti himte irra bareedduudha. Dhuguma ammoo. Anmoo. An laa keessa tokko atisa. Laa haayi waan hin beekaa baraati yaani ammaan tana atuma ati nuti. Nuti ammaan tana laa haa nuti akkati ammati mana galtutti yaadu jirra malee nuti haa tasliim fuusiftaa. Nin fuusisaa. Saadaatii taphachuutiin jira jii. Sudukkuba saada yoo sudukkubu jiraate bakka dalagaa sanittiin sudhufee akkuma si geessaati sudukkuba. Natti qofni kaasaadhaa teenya kanatteeti an laal. Laa mana dhage haa nuti guyyaa gaafa san kheyrii yaadi ammaan tanaa sun nuti walitti toluu deemna walitti dhiifama ol gaafachuu deemna waan biraa walirraa hin qabnu nutiin kun obboleeyanii. Aha. Ayya. Anaa fi tasliim walitti hin deebinu bara bas kaa laakiin kaa maali akka nama Oromootitti akka nama laa nama tafuudhaa irraa dhaabbadhatiin jira akka nama ilma Oromootitti itti tasliim yaaddoo irraa hin deemtu yaaddoon tasliim irraa hin deemu namni nama akka isaa laallachuu qaba malee tasliim miti. Yaa boo akkanatti hin jarjarri kaasaadhaatiin tasliim nama dubra. Allahu akbar sun egaa akkana itti egaa mataa nu waaxisuu keessa otoo lufiin deemaa haa? Laa khalaas wanni kanaan jirtu an tasliima akkuma beleetitti yaati bara maas yaani haa duraanii wal jaalannee ammaan tana qottee dabartee bas akka nama Oromoo tokkotti haa yaaddoon waan akkanaa tana jarjaruu hin qabu jechuu kiyya malee waan biraati miti. Ayyamma isiin tunu ammaan tana isaa anaa hin jaalanne akkamitti isa jaalatti yaani isii tanarra isii gaafatee.
haasawa qabdu saadaa teenya akkanatti wani hin jiiniti ammaan tana. Namichi naa tokko nama hin jaalanne haa tokko as mee fikkiidha nama hin jaalanne tokko jira maal manaa biraa gootu. La mana. Namni jira liinaa jira nasraallee dalagaa guddaa ibane manni banaa matee jira. Nama ta'uu kana dhiibbee ana taphalee jirre mana taa'uun kan maal jechuudha. La kaisiin akka isiitti yaaddoon nama rakkoo keessaa baasee sanii fi bira dhaqu jirti malee yaaddoo waan irraa qabdu hin jiru. Tasliimii fi yaaddoo waa walirraa qaban hin jirtu. Ati maaliif kuma qabdan mata kan maaliif maaltu yoo irraan qaban maaltu irraa si geessu jechuudha. Ammoo. Haa gaafa san waan nan isii jaaladhuu fi malee ammaan tana haala obboleeni ammaan tanaan yaaddumaa fi yaadee osoo obboleen hin taane hanganarraa muranneerra irraa muranneerra illaa ammaan tanatti irraa muranne. Ani irratti dawwalutti hin jiru nuti waluu. Saadaa teenya maal taate yaa saada na dhageekaa. Astaghfirullah alazim. Saada narratti hin dhaabsin kaa. Kana gaa honnoo kara. Daawwattoota hordoftoota keenya honnoo laala akkana jedhanii an illaa ammaan tanatti isiirraa illee dhagee yooniin isiirraa dhagee irraa hin muradhaan jee bas yeroo sanitti an illaa ammaan tanatti irraa muramne haani beektan kan namni gizee nama tokko jaalattee yeroo nama tokko jaalattee namni san inni sin jaalatini gama tokko sanittiin jira. Tanaafuu waan kun amma itti akka midhamee jira yaaddoonis isiirratti obboleettii yaajuun malee ani tasliimillee ammaan tanatti irraa muranne. Tanaafuu daawwattootaaf hordoftoota kiyya ani yaaddoon nama akkanaatu hin seene nama akkanaatu hin seene yaani jaartiin isaa biraankii godhu jirti inni immoo dhugaa fudhateeti waan kana hunda dalagu jira. Daawwattootaaf hordoftoota kiyya du'aa manaa godha akkan yaani tasliim irraa hafuu danda'u yookiin akkama haa ta'u haalli naa godhamee koomentii jalatti yaada keessan koomentii jalatti dhiifama wajjin naa barreessuu dandeessan isin jaa. Ani itti takkaan yaani guyyaa sanuu yeroo mana baartaa jiru yeroo isin akkasina jette amna kan surru na jeeti ifii wallaalee haasawaa dadhabee bas rakkoo hin qabu. Egaa uummanni hundinuu akkana shiran yaadee rakkoon qabu inshallah keessan hin ba'a inshallah rabbi wajjin. Hangam viidiyoo biraatiin isinitti deebi'u inshallah viidiyoo maagana maallaqaa isiniif hin gadhiisaan isin ija isin gadhiisne inshallah hangam viidiyoo maallaqaa isii deebisuu fi gadhiisuu nufaana turan inshallah wanni feetee dhuftu haan tasliim irraa illaa ammaan tanatti muranne bas waan isin irraa xalbatte maallaqa isin irraa qabdu niin kannaaf rakkoon qabu akka ilma oromoo tokkotti khalaas dabartee carraan kiyas hote. Assalamu alaikum warahmatullahi